Ka Society for Urban and Rural Empowerment West Giant Hills District ringkat ka jingatrelang ka Jawai Civil Hospital Blood Bank but ka Meghalaya AIDS Control Society haka khat artarik ulber arjar arpuar kalapulong ka village level awareness camp on HIV-AIDS kam voluntary blood donation camp ha CHC Ummulong. Haka jingelang bala penyat da ke koriniki Shillong layo iki kintin pediang burom naka niwan ki Shilla nang ta ka jingkren lingkot bayade bat kathong jong kani kasngi da ka dari mika luat kumjuk ki kintin I mean si mi kinong shimbenta no Dr. H.H. Mormon President ka show West Giant Hills. Di down nen man yong gi chna meeting ka chna ini program long ka kor kinong ma pelai da ma han ka ma pelai. Hiwo pelai ki o chimuro di kam. Nah, kita tu agak jingang nut yang iwo empower. Awalai cik program senang gendong ya. Bila iwo ilat ya ki nongrep lene ki nong gendong wa wan ki cikmat. Jadi di dalam bagi ni ki project bon gu de krei bon ha ki nongrep da wan ki cikmat. Ha ki kam ki wa ki krei ni ha ka thong yang i tam to. Wa iu lai yo mani hajrong yang ki. Ndai ka kam yang i to yo empower yo ku bori ki. Di bawah UI, agak sure UI tu UM kam do. Dan kalian kau sesin, habis man ni ko project ko le nin to gua itu orang ni ke link worker scheme, gua di kira ikatu de jandap cisnem ka cisnem. Dan gua au share opini bah man ki confidential. Ndai gua orang pi gini ha gua ke daftar le yo. Tua ila shock i ki findings yang i. Ila shock i ki findings yang i mandalai jaki community. Tua i mem expect i. Dan negalian kita temo dawa gi i wa create system hai. Senang wa yo ji wila percaya gani ka witwan ka kejut ku em ha gani ka district yang i. Da sejisin e ku blai pi waro na benta ka ni ka jing chem ne sengi kamtam na benta ki perlok ki wadaya khud langi wo ya Kasunita suna naka MECSWA haba ai jingkren gum ka riu shempang halor ka jingpang HIV-AIDS kala kentui ki pat ba bekim de ban khuslai namar hakini kisngi ki bria bayo ya kani ka jingpang lada ki shimkhia ban di dawai tikna bat bot iki kendon kidang la hi ban yo ik jingkot ka balong ru ka lat ban yada na ka jing sapriang haka jingi to lembag ki flutes ki ba de tipe pi directly no to ko one to sharing of needle syringe. The sharing of needle syringe ko bon sin ko jos nya wala perdiyong ni. Kat ni dan the sharing of needle syringe. Rayom de ma. The sharing of needle syringe to ga ha perdiyong ni from user. Ke ite da niliang ka max the ega youth program ko put ka target intervention regarding on the from user they will get the NECP. No? Needle exchange program. Dua, ini kita inject drops. Dah jauh dulu keliang. Untuk di dojo, dia pinjau suku, dia pinjau deh. Kamu orang naik bahaya imye stop. Imye nak orang high team meu inject drops ham inject deh. Ye naik bahaya itu imye naik bahaya kerja. Itu dah ini program yang untuk stop ini hendak yo prevent, emsan prevention mah. Tapi orang kerja semua challenge dia tak stop ini. Kang wakat ni kang orang iwan wadi ini lek di general. Lalu orang idam itu ni nong dam senden. Te ite down neliang yang kesorka yang Meghalaya AIDS Control Shillong lang yang National AIDS Control. Te ini program yang kita ada. Haka jingede berkajing snam ke Dr. P. Shilla, Medical and Health Officer in charge Jawai Civil Hospital Blood Bank Center, kala ai kajing sngongu ya ka SURE bala pelong ya ka blood donation camp, kumju ru ikiseng gishnong beper bada kajing kershan jangki ke blood bank kala ban syakri ne ban ai jingerap ya ki beriu ki badan kam snam kenu kapor. Haka juk kapor kala batai ru syapang garu kam snam bat ru ki kendon badan kam ban bot kum kinong snam. Taga blood bank ko yung iko da katul ka run sngewbha. Da yi ka upunay smoothly day jingrap yung voluntary blood donors. Ni taga daw when ni kasni na panmani ka wo ani ka voluntary blood donation. Oras niya uskit wa si replacement ni ho chims nang hinaga blood bank ang kampi replacement. Henry do to replacement ka blood bank to yi ko gain kay 1 by 1. Boy kung now
lại thì ông thấy có mìnhเขาcó cái replacement lại đăng kim hủy blood bank